PPN Vice President Amitabh Devarmani Nogo khana meeting ni bagai asuk laimani sing kesang kai democracy sini peaceful gorwa sabha sing khlai toma jagao tipra mothani borok phai sungno attack khai thike jaga thai ke birmohon ADC place ne ar kai kolomtola songni romjabo mo ADC hinkai Bojunogor Wakinagar Runel hinkai Vidhan Sabha Assembly hinkai Rotonglal Nathni Assembly ini jero mohan je gundar family awas khabni dagi mu thekena or ki Runel dagi mu thekena naki product chairman product ni mo dagi mu tin pro thekena seng ang thasiguno saithaka totally mo tipra motha ni dagi mu mai phayo tipra motha ni dagi mu kri hinkai tipra sa tini dukumanya amna product chairman product Kisur omona bro Direct product Kisur chairman deal khayo seng bonono masanai Runel titam nang bon titam pok sanai seng binaro ya jeto khanadan ko jeto Bojunogor Wakinagar ni bini area ho omo hai je khlari tomone Runel bu yak tongi mano seng kri hin saya aboni bagai tabo sabni yak rei police identify khanai police seng tabo dagi na identify khaidinai guys daw kinjenro bini je oro Kira je mosna lo kaino je tosa kimene bon boy non protection boy no kam pok janam tum seng borno sanai ang borno barbar bo agi bo media ti saka kesang sina khawo dofa bai doka khanjala ke kesang tonglai dine ang igi bo borno request kake pro kia borok ani request mane liya bar request khaimane mania bajuta mulok ang FIR ma thanai FIR ma khaisinai tinini incident pi Amo no mudi ke party final lagi.